mushiki wanje imyaka namaze hano i Kigali twarabanaga mu nzu nibaza gucumbira. Amen. Mutima wambwiye ibintu bibiri. Aba diaspora bari hano bazumva ku mutima banyegere hano yituma amafaranga. Navuga aba diaspora kubera ko aribo twazanye. Uri hano udafite ubushishe bwinshi muzi hano uratanga izo ufite nta kibazo tutanga kizanje. Ico ni kimwe ya turayamuha mu madolari. Ikindi cya kabiri umutima wambwiye ngo musengere. Numva no muhumekera ku mwuka nanje mfite. Harabari hano mu nyegere. Patrick ngwino. Bagiye hanyuma bakomeze baririmbe. Niba nta bandi basigaye nta kibazo. Yes. Okay. Tubaye bane. Harundi Imana igumugisha. Twiranje bizagere ku inde. Shuti yaje Madame Kanyamba. Uhagaze gwino hano. Muheruka muri mene. Dore nundi. Tubaye barindwi. Sibyo twari kumuzuriza nk'igihumbi basi. Tumuzurize nk'igihumbi basi. 3, 6, 7, 8. Nibyo mbaze neza. Tubaye 8. Harabura 2. Nta wundi. Nawe uratanga mama. Yego. Tubaye 9. Turabura 1. Twuzuze kandi muyatange mu madolari apana mu Rwanda. Yes. Okay, nta kibazo. Andasigaye ubwo ndayongeraho. Ku cyumweru utayafite mbwire mukabe ku cyumweru tuzoyamuhe. Uzoyamuhesha. Ku cyumweru bizogere yabonye ico gihumbi cy'amadolari. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Hey! Umwuka wawe ari kuri twebwe. Ugire neza Valeri Mana. Impano y'Imana murimo yaguke. Umukozi kara ku munwa. Umushigikire umukomereza amaboko. N'izina rya Yesu Kristo. Turamutwikuriye ku mugaragaro. N'izina rya Yesu Kristo. Yakira imbaraga z'umuriro. Umwuka w'umuriro ku buzima bwe. Imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwe. N'izina rya Yesu Kristo. N'izina rya Yesu Kristo. Isi mumve. Abantu bamumve. Ijuru rimushigikire. N'izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Thank you.
Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana izikoresha ibipfu by'ibibwiriza. Tugiye gukoresha udutambaro gusa. Tuzamure gusa. Abadiaspora bari hano bazumva ku mutima banyegere hano yituma amafaranga. Navuga abadiaspora kubera ko aribwo twazanye. Uri hano udafite ubushishe bwinshi muzi hano uratanga izo ufite nta kibazo dutanga kizanje. Ico ni kimwe ya turayamuha mu madolari. Ikindi cya kabiri umutima wambwiye ngo musengere. Numva no muhumekera ku mwuka nanje mfite. Harabari hano munyegere. Patrick ngwino. Bagiye. Hanyuma bakomeze baririmbe. Niba nta bandi basigaye nta kibazo. Yes. Okay. Tubaye bane. Harundi Imana igumugisha. Twiranje bizagere ku inde shuti yaje Madame Kanyambo uhagaze gwinana muheruka muri mene dore nundi tubaye barindwi Sibyo twari kumuzuriza nk'igihumbi basi. Tumuzurize nk'igihumbi basi.
batatu, batandatu, barindwi, umunani. Nibyo mbaze neza. Yatubaye umunani. Harabura babiri. Nta wundi. Nawe aratanga. Uratanga mama? Yego. Tubaye 9. Turabura umwe. Twuzuze kandi muyatange mu madolari apana mu Rwanda. Yes. Okay, nta kibazo. Andasigaye ubwo ndayongeraho. Ku cyumweru utayafite mbwire mukabe, ku cyumweru tuzoyamuhe. Uzoyamuhesha. Ku cyumweru bizogere yabonye ico gihumbi cy'amadolari. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Hey! Umwuka wawe ari kuri twebwe. Ugire neza Valeri Imana. Impano y'Imana murimo yaguke. Umukozi kara ku munwa. Umushigikire, umukomereza amaboko. Mu izina rya Yesu Kristo. Turamutwikuriye ku mugaragaro. Mu izina rya Yesu Kristo. Yakira imbaraga z'umuriro. Umwuka w'umuriro ku buzima bwe. Imbaraga z'Imana zibe ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. Isi mumve. Abantu bamumve. Ijuru rimushigikire. Mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Thank you.